in chan man nak RVA azawi angai tu nulapa ulanaw na nandan jona mo nihin ni chu lauda tu si kumpitlin thong thai tar na kandakto nak chan asari lai Genesis angan pani ame lainga chun boipani chun mi pa chu alak I Eden dum chunga chun adum chu tho ok le kilven ok a cha alwan cha kumnga chan leo I Pope Francis ni pong kam zau khen kilven ding kong lam hepe lai in arak chwa mi lauda tu si timi chapar kha volai chong ram ki pum Catholic Krifa velten hasena thainghal tarna arak twa Pope Francis ni volai chong Catholic Krifa velten hasin zong a lauda tu si zer ti in kum thong ni le kum kul mai tha ni lai li in nikul le ni li a thai tar than nak arak twa mai lai ara lai ding mi kan phalen ha cha a zai bantuk volai da rau pek na du ti in di hel nak pakhat zong arak twa chu si cha a chu bi hel nak he pet lai in lauda tu si zer ti in thong ni kumkul mai tha ni lai li in nikul le ni li akum nga nak a hin volai chung huap Catholic Krifa velten ha zong ni betak te in itel kho cheu ding in som cheu kan si achung lai a langtar arak si chang bantuk in Hakha diocese chung Catholic Krifa velten ha zong ni ma le nak Paris khwa in chung khar cheu in se se ma le pumpak cheu in se se thingkung chin kan izom cheu na lai tia keima pumpak zong ni kan thai tar than na bekil kum thong ni la kum kul mai tha ni lai li in nikul le ni li ni tha chu lauda tu si zer ti in thai tar ase changkau na in kan chin ram kau kek tu ning zul in Hakha diocese chung a kum thong ni la kum kul jun tha ni lai li in nikul le ni li ni a lauda tu si zer chu man asite lai Paris Ray tu siang boy na le bupi rian tuan tu upa na lam shwe na in to asite lai dia Hakha diocese akan shwe tu Bishop Lucius Shrekung ni for fiel nak bia achim RVA azau I angai tu nulapa ulanaw nan dilak chung a tampi kanilom pachen ni thachwa inte kauna se